Maduane yede. Utie na baso aduane yede. Aduane sofa mu asase wo so. Ye se aduane yede atwe adwa. Fa spices, natural spices. Fire aduane. Na aduane enye too spicy. Abushafo be di Philippa. You are ponche flavor. You are akoko flavor. Nsuomnam flavor. Stew any beef flavor wo ho. Edin sister spices. Enye na ukodwamu a ma ran feeding no. Bisa. Me ba so wo a utie me ohia besia. Me ka che o say 2025 we yade ne yama mensa na ekọ ne nyina bobo na tato ye kwaje besia ye be kọ besia bo ye wi de modern mo atato ne ye de mpaebọ nso aka ho ne mi ensa beboa ye besia bo enye bone na wa bo besia de kọ mape wa bo besia de kọ ba yele ne twofi wo mom na su ho na de kọ ya adwuma de o te besia bo ase ti ye kwaje besia Lumba'S microcredit o kwa afa wa yiko o Ghana card eno nko anu hia o hia hwe o ma abesia no asia tufo Lumba'S micro credit me ba cho free 0596 920 833 0596 920 833 obre no a premo atrapa ho sima aduasanum 1235 hi Angel 96.1 FM sunye stay tuned abusha mensaka osofo no e wo manim ha manim tenten so. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Akataman so betwem. Sara na wasuna sem so betwem o. Do nyame asam ye be Canada. Hallelujah. O nyame asam ye be kan. Sese ye kasi ya tu aba ni mprenu a. Wo ba bia akwato aba no anhwe a wo nko. Mama kwa aba biu. Bele na me mama kwa aba ni mpom tisen. Ali mejoso adan akoye watch night ara woni afa ene afina me koye na nwumre o da me ba choria o koye no Esuebo amangwase Esuebo amangwase yeah eno way what so for like kwada so Esuebo opposite Senate flat wa nwumre me shase 9 o'clock na mapon ahomache 4 me sinkonwa ama bofo na be yadwuma metun safre ni panyina babi obi a wo bia mesese mo obi antena fie ampa ye beti odi for runs for na me na shia da be na shia na 3 days enu na chinko ana ba Wednesday no yeah unim pressure wakoto ama me kafra me kafra say me hwe me video ya pressure be no metimi asoki wo akwa de okay kan comment sometimes we go see boss off ni suffer be no be wu affiliate infantry critify ni panic hwe amafo bi sa abi bobo wunu abi num din uye kurasi ni bapa what ya tete kurasi ya pio uye sure me alumi anke me condemn to grabu we dey yes so wenye ye alumi yazo we dey so wenye ye kura alumi yazo ti aze alumi yonko c'est alumi aba okay no to alumi naba okay. alumi me alumi na yazo okay no to alumi naba e na obo prum kpangban no afi na won kwan kwa no hwe getemu afada ase no ko kwan ni hia no ezu fe kura be ase me free tepa betiako no ufi interior pa deep na de be kuma se yi yami ada wadi adomo na kakrakra nice one day ufre kurasi de nsha ase ni ekurasi nkomo ye okusukuku bre me ba cho da bi July na twam ye wura August na ye ai osana bosume de dikan na mboa yeah osana bosume de dikan ne yeah enye kusukuku bre enye kusukuku ne kan ne den ya bra yam fa se asuso bre na wie mu sisa na ensuo what the technical word technical word asuso bre no so bi ntiase ekwan a ensuo fa so to na e change wiem e ma wie mu sisa but atwam eni hobiem agasi enye kusukuku me ba cho ntisa ejidenti na wie mata di sa nsuo to baabi na aye baabi masa anopema se Kenya ase de aye wo nya agro agu papa ali wonim wi ase ko ese change biem so mercury no 10 wi ase enti wonim say month of July yenya new moon eni benya full moon e wo busumi ba ko na mu eni kwase nkesi sa but mercury na 10 wi ase eni nti na ma wi ase ko ne sa eti wiem na aye kusu no
nyame abodi mu a wiase se ko yemfa ne se 100 years bia bia wiase sesa nti yaba besim nti wiase ne se tene ese ko na chibiem nti bibia free wonsa bia timi sa ba de ko ye bia betimi asa so steni nti eno na yaduru mu no nti it was spiritual implication. Yeah. Wow. Eti obi ka se that Lumba wuye na ma wi ma esa aboa. On say so brimpon tutu a ebe si but once. Me ka apartment se de. Dana nipa ne be wuo no. That day na ewie mu anase wiase no saa de no esesa. But entoa so. Nti se etoa so kwa na che se eye wiem na echi ya. Disanity. Ye ka so brimpon ne wan. A otutu a ewie mu sesa. Obi oye titiri na odi na nyu onyam ene ne su ne niema bi efiri awoye mu bai ona ne titiri no de odi firi awoye mu e de bai kase ye ni fo ni yam sa nipa no ye ntimi nsesa na bibia oye ne den oye kase dada. Okay. Yeah. Ye mpoano dabi ye ne hwenye ye ade ye bi di usie na opue o kana hye na no a wa fefe ase bode ne ne ma no na apie Ghana mpanimfo a motie me ani die mu a Ghana mpanimfo a motie me se ya bramu obi ko opposition a kwan obefa so be win election hia no but kwan a wo fa so be o man ye de se ne pa bon nya nasem je ono so beba so nso so a je obi aye no won to aso na afi no kode aso ko be fon foforo medwene ma mente ase won ko to an yonko de ne so nya be ka se asomasi ne bo ase na owieye na aye den Donald Trump betena kunwa so mate se ese wayi soja fo pani na afiri ode ne party member abehye ana police fo pani wasesa no de wo ya ono ne office na de ne wo ye security no nya nasem institutions for the nation ba ya man mu de ye beyi nipa bi an sese ye yi no kura adani a asomasi na ne betena wonti so e capable so nye capable ye beyi na frio near the round peg akwache square home Ali Baba ne kasa ma me ye me denti me de Ali Baba ko ye interior minister wa bra mini bambo hu nyanse bia na mete ho na ye kunkrofo ma example na me kan yo nya papa mu ntaka se na me ka enkola yi a wo mko wu ye yi sunsun ma sam firi wa e kwan na no mo nam so net sen a no a ye sie nipa dunum e wo asante a che obogu ha ya afena president I issue statement. Fellow Ghanaians, a brasso say, Yabaka che, Wamumi and Nina say, I feel the end to Abba. It is a Kumasi to Accra, Quine, and Accra to one Quine, and from Winnipeg Junction to the end, dear Quine, and a Kumnipa, that's almost so many Miami, yes, and to Abba and I. Oh, a brand near Tumika to Abba, say, away Tico. What to about to and for so many when you never carabin at Abama woman. O kwan common e kwan ya wo de lecture bobo ya afa so kora enye na ye tia agura aya say ye news aya say breaking news aya say agura enkrofo ma June 17 dead and gone ni ye issue press releases ahodo unnecessarily wa be betime 2-1 am ye betime prevent bi ye betime wonu say enye proactive ni ama asem na kosi afena knee jerk reaction kiki game mfa wentua ye kwa meeting fine kosi yire o we sam na kogu enano me nko politics na me kan asem na akire woni dim mamputifo ene kusa fo ntokwa boko minua isaka fra wo se ali manwe abraza munya amomo ene munya antafo na munya bokofo no amu na enya ye de beto amotoma anka bia ma yampa asante fichiri ene tuo kotoe enso na ekuyo bi di abeto dwa se ye de omo himfo be nsia abeto Facebook se wo mato omo so yire no munye won a wo meku won wo mo koye complain e ma manhia e de bi ko bi a central police station aprosifo no ya omo so omo ye criminologists na wo masua how to protect people no enkrofo nsia no wo mantimi am protect yo mama ba ko wu enu achikura na no fiara mo frenya me na etu ase ato eti bayifo ye wa wonya ni bi ma me na ko si bayifo ye wa ye ni bi bayifo ye wa ye ni bi afere musa IGP
wɔne da nenam de kyɛm so mpɔtam hɔ ya mount barriers ahodoɔ ɛnɛ okɔtɔ aduane di kura ne yɛ sɛkyew na nipa no okura bɔɔl no ɛne wa awotake no hɔ na ne ho ɔdene de okura bɔɔl no ho ɔdene because wonim baabi ɔde bɔɔl no efa eti obi a wasua ɔko wɔ so no wɔn ɔyɛ ahead of you de obedi bɔne no wadwene wonim nyame yɛ wadom na obi tia wo na so sɛ sɛ na somasi ana ɔbɛnti bɛ so ɔyɛ a no ma sɔre yɛde ade abɛto social media mo antimi ama mo ban ama baako afei no mount barriers ewu si sojafoɔ yɛ nuanom ne yɛ wɔfa no ɔmo gyinagyina wiem no ɔmo bregu kwa wabra ka mbɛtumi ahyia no na de amia ne sɛ mimikro mforo mo yɛ ade aho wɔne hwɛ benkum no ɔmo si wachi wobɛti na su wobɛda wɔ ne ɔmo yɛ osɛ de yɛ to ate no di force makas match wona meka woni mitipa makas ahwe woni mpa tipa ye koto aba ye kosala ato aba man krofo so omonyene maye ba do omonyene maye madidi no ma de da omonyuma so asem si wia no ma sanze wo state resources no e di bia to petrol na wala onam wiem by 30 minutes no lande obe lande na ne subordinates e the cars na motor carry hwen na ye dan ye wawo no okọ ye di kan ka che o se adesumasi obi se onyana obe ne bone eti dia na afu sey ukoya exam nya mo apo no asia feri I rest my case papa accident no kai me kai pa okay accident no me kai pa uti ni efri fa me free bia ka me share on social media yeah uhu ne sey eno tire no me frɛ wo no yeah mse no no me make point kakra bi say so obi bewu a yedi ka ku ne sunsumu ansa so bi kra be free no mu a ebi ho a ye turn for 9 months until you nipa bi na masasi so a ebi ye soulless ni kra odi kra so na mo enso na mo obi kra no betime free no for 9 months physically no ye wo carelessness wo ho ebetimi ato but said the nkola ni wo ni sitie no ali spiritually bibi wo ho sure I tell you bon sam na ye ne yema na obi ni dua odi dua bibi obi de dua bibi eh obi de dua bibi enye kwase nipa 15 na etwase nke buru sa yeah na wo se nke bu yakwa akohwe yahu yakoto so na wo se nke buru nti ye nkase de yesi na ede na emomu no ba bia nipa ne twa faaye no ho na akofa nipa 15 no na wo se nke buru na den si kwan se dodo a wo pe no wonya den si ni dodo ne kwan on se wo be study a ade bia no ne dodo no ya na dane bone kese too much of everything is bad enti ne spiritual de na oyeye no na wo se nke take nipa be 33 na a set record and the 33 no asan wo se no ahun se meka se foforo be se hibiem enti yakoye no na anadwebere no yasoro se yesisi ne ma bone na eba ni nyina anokwan enti 15 no enwie ye but ono no trap no set ye ne de otom bi atom o de aye free onam ne baby ono no nam ne baby oh ara se awreho se o hye nkwala no so a omunya mpanimfo omunyanyini wa ka hwede kae pa yeah hey we de anya kwawo na ka na ese engineer nam for me awreho se en kona osusu fa so ya de o de asema mekali yan hwe ba 1 year time na niema nyina so nkata yan hwe ba bi ade no ebekoko wie ene sede obi asori no ene nipa no beba beye e wa bonten din bi be pie pau ade ni be pie pau because sacrifice no eko we sacrifice we emfa aban ho de but efa sunsumu nipa ne da kotena akonya foforo so yeah akonya mo tena so ade na munya ada bia mo de ye na yi da bi se fam de hia o e de fam nipa bebepe ye mepanyi nche na Lumba'S na was ye din ye din ye beje ye din no ye black and white emu de na woje ati wo ye ne sey so you can never become a survivor without a sacrifice sure enti wo ankodi mu a yes unya fa hodi untimi ohunto
entina ade bia nipa ye no asase so bia na bia na nipa no ohun se obetwa baso onim so obetwa wo de oye ni nyina mu dia ene enema bi wo ho no ma sabi bible no class 13 se enhira kitwa bi anyame enhira so no eyese ne dodo a bonsam bia chekwa wo de achew yeah but baby opese wo gidin du bia li wo betimi adu baby opese wo gidin du bia se wo pede a wo pa wo betimi adu but emu nsem edoso and after that look at nice guys and also champ pictures ware but the consequences na ewo ho no nipa ntena se nwene ho ti nkrofo ade hye o yeah nkrofo ade hye yes maame ba ko se ba ko ne mamienu which is very bad but o yewie no wa yewie but onim se eho na befa no onim se ho na befa obi o koya de e ba kicho se e ba gi bibia frusam de but ye nkyerɛ se befa o maame ana papa na o se wa na baifo bie no wonim so e baifo nipa bie no o ya de a ohun sade we se ha na befa ba okay o ye no onim se definitely ha na befa obi won ma ka kyerɛ se o maame a o ba ga se jaye etu onim anko ma onye na ali one thing say in the spiritual way no aya no ya terms bi wo ho ankrofo de ba bonte be kan which is not true biti say bibi ti se bia okoya de ne be ka cho se ukwa enche o maame bewu anase ebia o papa bewu anase se wonim se mete hei me ba ntimi fa me nkoji sikaduro ba me metimi de me ba nkoji sikaduro ye make example okay so oba sunsun famu a eldership penindie eteki authority to me woman ka yes sir enti me metimi ma me baba yi ba me ba ntimi ma me ba yi ba obetimi de asɛ me enti so obi koye sunsun mu adwuma ne wokɔ na so se wo de ne maame anya no kore da anase ba peke ne maame anya no kore I am telling you the truth today nsɛm bi a ho yatete a ya ka de to nkrofo tirim okoya de ne wie na ne maame wuye okoya we wie ale anya no kore susum sɛm no sa ne ma nani ho so obi akwa baba na obi ewuda dabi ana me chew say ebi na maame na nkasa bewu the secret wo mu ne say ya je before ya ma woni pa kro be ya ento ya we so okaso onimu a oboa onim o abia bia no a me kwa koto phone ntimi phone na me koto me ya we onim sadi na ho ye no eye wei and ya request eto obi akoya de a ye de kan ma wo ya we se ade na wo ye no ye hia de wei bibi anko a bibi ma enti ade no onim se me de me maame na akogina 1 year time 2 years time me maame beko onim sese bonifafre ni wa moja hwego ni wa bonifafre ni ho etinyi se okoya de no onim e na okoya na later no ebe peke ne maame oya we se o de ne maame na akoye oya we se o de ne ba na akoye eti nipa ni koye sa de no na onim se ebe fan kwala nipa sei but o petete 3 e na okonya 15 intaka de aka bonya 17 onya 17 almost say two asaba kan thank you it is say ebi so yare enti enwie ari enwie oya we se nipa se na bewuo ejo bie no okoye bibia anti so riba bonte be kasa na minim se me ma me bewu a anka me koya de nkamanye that is not spirituality ai oya we se ni ma me no de na kogina oya we se ne ba ana de na kogina sunsum sem na lisa na tie it is obi ba obeka tro prince ade na wo beye no wonim se ba peke wo maame sane unya kona se ba peke wo maame na so beye a omo beye ade na de ama wo sane spirituality ne ti anaso maame ba ba yale adadem no akese mepe na wo watete se be yes ope enti masani pa na nyawe ena me koye na within short na minim se maame enya no kure da oboa na ye bie so che ebe fa maame o na se ne me komachi eba sa yese dodo na yese ka che se we ne be fa no na ko wachi a na aye odambo ne ade ne kra na ntimi nti o san ya e fa ne kra so etimi fa ne so but obi tutumi deny no aba abra fa ne so oh yeah okay senyo obi a di aduru eba ti do obi timi decline say onye but oba en fa yes enyo obi a ne kodi su ekoye sunsuma de eba even spirituality aye practice enyo obi a ne koye bi etimi pekema no okay universe no
agye utumu a wiem no gye utumu a de obeye bia na fa enti nipa no beko koye obi beko se nipa 3 na ekodi adura nipa ba ko de betima ba mienu de ma se 9 na koye nipa we de betima ba bi de ma adentia ebia no de ne so no ne spirit na na se ne star no wosoro no ono ne betima capture yamfo obi te se oba bi wo ebia 5 star no akọ ware be ma okita 2 stars definitely sa oba no be konka wo be ma no eti any time bia no oba no te wo so unya ni jawa wade no eye sa nete eti okoya de no onim se eye sei nete ebe peke me ma me na me de na gina 2 years time 3 years time sunsum sem sa nete enti onim se de oye ne sei nete eti se oye sofo so oye aban nipa se ye de ade ni bagina on be ka ne pen se ebi a enkola sei be wuo ode na gina omo ya we eti se president no wo be pre a oya we se ebesi ni nkwanhia batoto oman no an ya gitum mu be hwe mo jagu me gitum na mo se ba ya me ba betra konya no so nti ana mehia mo mane si etebia yakoto abawie December de January na sunsun na hyase na efako ebe peki ni pasa akopim se de omu hia no ne mfa so eto betwa thank you sanity higher angel 96.1 akasima numna donko abo yane Obofour Ransford Odru boyakwa amangwase na ebon komo no wow microphone issue eno am hwe video na merewe anajo na mesan hwe bio eno na ebon eno na chi ebon komo na wasi dadi Lumba na yi na be den Lumba yi no me meki nsem yi o ka se akire he meki nsem yi no se ida se nkofo betima beje yi na koye eye niema 2 ana se ye betwa ne part ne de ma abusia na ka society yeah ne de ma abusia na ye enti we no musicians na omunyina wo the same we no o metima ka se ayi no omoji aye eji aye ebia na ana wo no sorry no thank you presidency no ene no ebi wo on betima kase aban betima kase yaje ayi no aye enti no se de be ya be hu se nipa no osombo ene nti na aban na je anase bia ene nti na musicians ne ye thank you within amamre bi shechiri bibi wo that's great bibi wo nti omo be preserve bia kama na ya president amase kosie bibi wo ma hu no obi a ne maame wi na ali ye nyina kosie no ye ya we se ne maame na wuo ye kofa adaka no na funnam na mo yedem mo ma so humza but say o ma o nkrofo a o be peja adaka no nti mo yedem ze funnam say ye be nipa no ye be nipa no etenim se funnam anadwo bre na o me fo ma de ofa na de ko o mo ko ende wona nimba bi o de kro ali susum sem na no susum sem na no otio susum sem ti abusuapani amehwe amu no sie nkosie awasa abusuapani be hwe me tum na ye kata so na ye de ko enti me maame na me maame awu na yaye bibia wie me se mo nyina mo nko o maame ti ase me maame wawu ene eno ano no wa wie ka me ga so ano hye sumnam o de ene me maame ba bi panda me maame ko be for 5 years kose ali on pega da kana obi anem na wo ye wo de ho ye example say for instance wo maame afiri mu na me se obi a enko me pese me ne me maame funu edi nkomo sunsun sem de twato obi abeko but we dim bia boys ya me no mo nam yi enko se adwuma bi obi anim enti underground no adaka ne kura ye tu e wo kwetimi so ape no thank you enti asesa no de esi wona nipa nyina de ani hunu nyina ye wie na de ntoma se wo se ye peja afunu de atum ya bobo adaka no so but when wo de wonim sa adaka ne ya bobo mo me peja so ma de cross yes ito me peja se de peja load no enti obi omu ya wa sa de we ni ye de ko ye duru wa mo obi anso mo obi amma ho ye nana de ya maame de ya ye kosie no munya wa ya de munya ya de ma ye kokoam okọ na part no ana body no omo de ye den ye wo sunsum samu no ye wo ba bi niam omo de ye ani pakro no o kosa society no nim say daachi bia ni wu achi se na beto no oh yeah bebre ali won se sunsum se medu ba bi ya na adana me ka sam mi se
it's not easy for somebody to practice a spirituality. Okay. Because yes sunsum sem na yeah, and yet easy say obefa ne fara. You so many kind of demands be a free winchen call. And he also for practices spirituality in yana ehu. So be by spirituality yana ehu. And tell me make it say sankrofo no wuo no. Either say by partial and de yare ebebrew. Because later on definitely you pay for it. Oh bibia obetua. So abeji di na wi. What beji di na wi? Oh ade obetua. Abenya scan so wi. Ya wo church bi wo Ghana ha ya. Nipa bi obekwa soro ni mu bia no. Uwure mu a. Ubewu a omutwa wo part. Sebi ko sebi enya no. Etwa wo bema. Oyo ba nso a yetu wa de efiri ho. Ewo ho. Kumasi akura bebre wa ha. Omo yes ade no. Emodi mo anu mfu kra. Me pacho menka. Mo anu mfu. Enti unya ko wura soro ni mu se kem. Wo de wo kra akogina. Yes ade no. Asoro a typical spirituality. But who Debi no say asori no. Asori biya ye saade no. Asori biya sunsumu. Nyame ye nyina bɔ ne mpa ye si ye hunu ne da. Ye kasa kyerɛ mframa se bɛkɔ se enko. Ebidi enko. Sunsum sama no odene. Ese ne bibia wo wiase because nipadua na ya nam asase we we are just nothing. We are spirit being living in the body. It is sunsum na woni nipadua no mu no. Kra no eno na e operate mani panitimi nante. The long last say one timi antoto niam ne nyina yie na bambo ne bibia na so na so obi so obekun obi so be ya obi du be ya rituals. Obi du betima ya rituals. Ma me beti ne ba betimi de na kwa koye. E be gina. Owia e da se funu no ye be hye. Ye hye funu no. Ali o me hye funu no. Ya hye funu no a fa se me amini padua wo hoi. Ye wo mra ebia na me wokuo ni bim. Ana me wo society bi mu a. Ye wo mra betima hye ba se bia uwu wia. Ufunu na wo se ye hye. Ali eriyama nya better said here eto da bia ye nam honum a ye hunu no angel because sunsum a de nipa bia no pese ohunu ne ekoso na ne kra na onya ba bitina no oyo okay bare na kasa nyina na ka besu se onya wiase japade nyina na hwero kra na hwero kra wa bra woni mawurade a so be na benya osunsum sem nyina achi no ane abrabo bia wo bo bia obe make sure se de wo ye no ebe gina wurade kwa so oje heaven di. Heaven is a state of mind. Atemu bi wo dache. Asasi so definitely karma is there. What you sow you reap. And what you reap yeah you sow. Enti ade bia ekoso bia no say me believe ni say ejabi wo baby nipa kodam be wo nan full of fire bi ni shane ma. I don't believe in those things. But you believe say de wo ye bia bebu. De wo ye bia obebu hu aten. Obebu hu aten. Eno na wo kama na wo ka. Yes sir. Say asase su ani benya. Ene de wo kosoro ba fo. Wo benya so wu. Obenya. Anse wo wu. Yeah. Anse wo wu. Yes sir. Sa. Dear Tibiali. To bia wo bia no waje na timu asase so. I want to say most of us no bebre so your reincarnation. So when yeah when you watem wo na wo be kwa sa ba benya. Eh. Ana say yebu attention so abekwa aba be ni. Wo be kwa ba benya. Yankinka asem wo Matthew 17 verse 10. Tis a Matthew 17 verse 10 no. Na okasa for reincarnation ho. Ayade na okasa for reincarnation ho. Was na John aba abesisi niam nyina de. Nye John ebe ba kwa ma Yesu. Ana obeba na su. Was na John besisi niam nyina de. Nanso wanhunu wanyina ani. Na okasa nyina na nye John ho asam na woka na emu na okasa for Elia ho. Ayade na be ye Elia. Elia ana ko commande se ejai fi suru be hye akonfo no a ani abosu ni nyina akonfo na abosu no a nyankopon kan chen se on twesikan na onkum ba akonfo no na twero no se de otwesikan bia nso no wo sikan no enti Elia ko o se Elia wangu according to the Bible scripture say otui nipa bia nso ni asase isu a ongu na otuye. It's a story one ani ase wawudi a etwa so sa ba back na ebebu na ten. It was John the Baptist spirit and the baye and akola ne koka say me here John T. Sika na Elia twe ye no na etwa se ye dis asika na e bra e jane free so beto etumi no e hye ne munya wi na den wo se ko ye ba akonfo na wo say onyame nka hwe
so ko twe wo mo kwa ba enti no se nka ma hunhunu nyankopon tumi ene nyame honhom se nyame na ayɛ saa nyama we nyina ene me kanfo me nyankopon ene kyerɛ mo na mo adi fo na nka se nyame ebie mo ni the message ne ma mo so mo de honam fam de ka ho bebre asema ko kesa na te se ne unyam so mpa adwen wom se wa ene unyam so mpa adwen wali atoro bia common sense yɛ adwuma bebre nkom sɛ yɛ hyɛ na toro bi ne sɛ common sense kura nya adwuma me se ai kwakubo sa waka chere bose ali baba akoma ye 5 minutes da kan nyina yesi ya geng nyina ai bob kala chaye entina was Elia babak near the sekan na otwe kum ba komfo no ye de sa sekan na betwa ne ti ti sa sekan no na oba akwala no request ye no a mo de twa ne ti that the secret enti de otwe sekan no owu wo sekan ya no enti amase Elia wu adia ene John the Baptist ni ye ntwa ne ti se de Elia twe sekan na enti sa na tie wow as of Ransford no papa na de woto no de me hu ne picture kura me salute you thank you ne picture kwa oni ma de ampe na nanu masem we learned on say minima de discipleship na nkasa no obia ne baabi awurade de no akɔhye yeah eti papa bi teach o kyerɛ wade a teacher ni gyina wani mu a me de mu so mo kora kyɛ mu nyina mo di fo sɛ mo de ndi betwam o se kom hye betwam ale unim sɛ enkyerɛkyerɛ more powerful than a prophecy good said false teacher kyerɛ wade a elidiu do ko baby boni dan sɛ odifo ɛbɛhyɛ wo nkom sɛ ntina ti ni frani ni ɛkyi ni frani kwane a thank you mo nyina amana na mo ko thank you enti teachings no more powerful because papa no onyankopɔn hyɛ da dom no enkyerɛkyerɛ adom a nyame nam so yɛ adwuma kɛseɛ enti enkyerɛkyerɛ deɛ me prophecy crowd na tɔde bia na meka sɛ ɛnyɛ hwee it just pull a crowd ɛma wonya nipa ho ɛnyɛ the main job na nkasa nyame de ma mo no oh debi so me search na yɛn na yɛmu bi yasɛ yakyɛ alisa won say ye yɛmu bi tinam si yɛmu bi me gyina ho ma dodoro ɛyɛ dodoro kabea e ka school na e ko fa yi beto ho ɛsɛ ɛtwa dodoro kabea na de ko ayi ba ko kabea na twi no so de ne de place for class for pa say ahyɛtre di nambo hye ha na de ba ko adasa kai e fa nko pru ana bi si adafsafo bi si wan o my odasani no ati ni pru aye den bi si adasafo adasamba and dinya 100% say adasa oh eti mi gina o ma adasa eti obi benya kali bi sane sei nanso onya kwanya nka nguma som se da mumunya nkopon no kasa guma som no tina na me question ya free left and right ban and now frame now ni mi di nkomo bi e de nkomo a I'm to put the question at amount timpese wa obisa ho na oyi ano ali one thing me pese me kama oman no nyina ti no ma me ni kan nyebra me be sorry no be sorry so no yeah me one night ne de ali ehia me wo ha oh yeah pe oje me one night ne ehia me de o yare me hia me ya nipa be yira de na de o problem no fa me hia ma na dwi yesu gu awurade so na ya sesa tebia ne hyebre enye me na meye awurade na beye na de ogidie se niema asai no enhyɛ nwie oduru hɔ no ma niema nyina yɛ foforo ɛna ɔman no nso so entie ne ye ali ɔman Ghana menya politics but from Sabra kusi December no change will come kɛseɛ pa positive or negative positive. They say you're negative. Oh no, you need negative. But here no be from. Oh, bebre. Come a de Ghana for. It's necessary to come closer to a chow. Me there me. Ali, I come to a chat. Now no me to me come you see me to V power. Me am who says what to kura bebre. Na mo so oh yes say any mess because a more crown 1.8 MPP prophet NDC prophet
MPP Prof enano bi na last year before say beto abaro na me nam santi tan video so asofo bi was ya metu kwan enche me ba ye nkrofo de enkom hye hunu MPP first wo mo belu so election shema ba Omwa mama was na tu abai na odai sitin kaja hey sabu pa de boya Kasabema Nemo from Saturday to 9th August 9th August ni new moon the person yi ni tinko yi ni 9th August the person bi adwuma onko bi ni 9th August the person oye bibi o wiase bi abi no onye ni 9th August the person okodi adro ni 9th August hey the person 9th August udua de be yi bibi a person e new moon boni ni papa nya odua the person ye bia wa o ex one ne ntamate obetima sa afrew hwe wanya hwe 9th August na na betima 9th August na but I bet take you for 3 days 9th to 12th so 9th to 12th no bibia to me 10 at that moment I'm negative or positive oh yes bet me asay bibia enti entokwa betimi aba wa bra onka bi hiem adwuma obi betimi yi wadi prekope boni betimi asamba prekope 9th to 12th August no sanity nti ba do bia peso ye bia betima ye 9th August o ye 9th August eno no nyame be yadoma mo ye ali ma me fa me number ntudwa e bia no enyo number no ankomo na me bisa wunyia no me pesa me mere obe ko be so ali boss ma me o ma ga na ye ni mu ye de I was say makase from Saturday to we no nsesa ye beba and no some say catch or say accident ni bi da so da ho da ho and ye won panimfo bi kwanhia de obi betumi aka so ye normal ai enye ni nyina na ye normal nye kwanhia bia ti say nkola de ali ye de normal 17 enye normal 17 enye normal and ye share Central region there say call region no ye share Central region ye call Central and a Western kutwam baby ohu no kokotwam anadwi me sorry ntina kokotwam na amamu a obi ansrew de se obi eba sa obi ahu enti kokotwam ali eba sa obi ahu ebra no so ma frɛ bisa za de ntina ansi thank you se wo be ye nne na me de beto fidie so na ali wo ye anye news adenti anye news ye die bo me adentina wo ye yo no me de ba beto fidie so se ali ba be ye eno ko be ma ni asa aba wo ho but there ye wiase ne say obi bewu na wontene nka wiase ti na mo de negatives ne ba eno ne ahinta sem ne say ya ihira ne de ye de obi atibisi ano kwan ba obi delay no de ti hyan de mo nka da bi e de ye beto nipa ye de ye beba na de be de oye ni beba ne de eno na ba ye beka ya na nkyese ye pese ye kyese nsina ye nipa hu se ya ben anya no na ye ne hia ali wo ko study me prophecies from 1999 me fail leader 1999 yes sabe na phone ne camera we ali na se phone ho na you know na pia monko na phone bi woni friend sergeant ni tika kraka you very red tika here you very red tika here yeah min fail prophecy da asembia ni ho free manu matofo ma enya adwuma ba bia meka asembia ko bia minim ne meka gina bia me mefrɛ sɛ me gina bia asembia meka bia ye de yaro ni ba me hona mentimi nya me nkyekere me ho enya me pɛ meka chopin sa adwuma wo mentimi nya nti sana me de meti nti asembia meka bia na me wo nyina so nti na sometimes say me ka bone a me sa hunu na me ka na me suro because enti sa akora no a ebetimi asi wow Prophet Ransford Obey first name no dear me ba ituchewo Prophet Ransford me mienti amekasa o nipa do but penimfo no bi wo system ni mu a me tuche ma wo mo pictures me pest obi wo a wo de nsa to me nsema aka machia no obi so a wo tene nsa mayi ni nsa some penimfo no wo system ni yeah so o pesa o yesunsun sem dia ancha kura nke hu hia ma o ya beka so ya homa so da bi nya homa so hu penya na salute yes sir no so atene nsa twem ko ba bi ali penni me ni piano
Alisa nyensa bia na echia mu. Afa na wo chechi sim. Se ma share Dr. Kokuotin. Na wa train say na matwa salute. Or your boss. Good. But to make what you say. Me say nyensa bia na echia. Na yensu ye ni ehun sensa we munye. Unya ni no a wo hu sensa bi nye no but o boss ntimi ntene sa wa bera obetwam. Okay. Anti is it no sanansa na make say you free bibi purification, sanctification and a fortification. Thank you. Thank you. Metima chewa wi me purification. Purification here just a normal enua hahan in those kind of sane man. And they natural. Natural. Your sanctification and no just a wudi ja. Any wish ye. Best sacrifice no. Yeah, your fortification and a sacrifice. Ayo. Enti ubetimi amiti obi ne after that na den wo de obekwa koye no wachire. Akwese no obi akoye sex ne. Uwi a your purification wo ho. Ubetimi purify ye. Oye wi ya se fe janaba so oye adware konkron a odware. Thank you. Sorry for the yenye. Che Yankopon ne buntam. Obekwa ko bo adwaman ko di ne ho abasisi asa begina platform so abehye nkom. Na ne de wa kekanse. Ali yana masem ne no ɔde no. O se me company nsem. Enti asane bi ho a meto sabia ye na nyeye. O se me ko street. Sabe de men to ba fura ne ntoma. Se makofa no ma na akotwisu abana. Aya sa agwa na so for by times that you. No akotwisu abana na abetena so de. No wasabe je no for mic no otwonwom. Mic mpo. La so for cap on them shoe. Ema asori beye bibi e ho. Ba me ma soro ntimi nye sa. Ali ufri abontin ba mechew. Uyinyi se tugu begina ho mechew. Me man first one na one for second ebeda di woni pam. Enti me ho ne mere wa doso se ne mabawa. O medwane. Sa na tie. Because obi eba wonim say akwa we say ne se do sikeka ne nsam ne de. Udi agro woni begu ase. Ba ifo ntina ma sorry o. Na nka ba sorry. Mechew. Fa bone gote. Da bi mechew. Me so mase fifiri sa ne ma we say enti udi agro ye bechew. Wo ye baye na wura ho a mechew. Ene se mechi bi. Na obeba. Obeba se me aso den. Ne se mo so na baba solve problem kesi o. Za o. Aba ifo ni pa na bompai. Okay. Obi o tell so the morning devotion party to pa no na ta ekura sa de. Shira Obofour. Omu kura sunsun ni menya meso papa. Ali bi sam question mi ba mpese oboso. Na mentim firi wa no. Wan kaya. Mentim moso. Mana mane tu jana ko. Bien e be kabi. My number is 0243 0243 02 02 04 04 24 24 0243 0243 02 02 04 04 24 24. Na oni asofu na obewu ne wa amoni din. Fear ni panic na ba me ho a kye yen nti. Am say me mpese obenya asem because me do. Because abo anka medu mic no. And obi be sa be ka say ali program no na o kan. And me ma wo ho no emeye first place a de beba. Sa bloggers wa o ma posti ubisa na ubisa guy ya ono ko ne Sunday message ne de man say o ma ayi ubisa we ya sof na frɛ wa frɛ we o blogger no yeah say what message no what tia na sesem ne fa ne ho ai na wa hu no 1-1 me nhyɛ no 1-1 mun team sia no kan second time me bisa woni okoso ba fo me be fa no wow say say won team jiso no ankasa enim ni oye ya e de sa wo ni ba enti jiso no ankasa tu ho na mo na otu e be fa obetimi extend ono wa betimi akwa extend a contract obetimi extend more than 5 years e be depend the demand on baby side yes. Eh urade nti eno na be kire se de obetena sia na so obeko onya 50 years onyai so focus here pa Ghana owodi ye din nyina so na ye ali se ufrodua na atehwe wasi na afa ho boko nso wasi nti obi beboa mo agya ona se wa betre kura ba so no agya na de na wagya na afili ba bisa o so no so obi beboa mo agya ona ti e boa na wagya gu ho ne se wa kwotena WC so no agya da de na wa afili enim gwase da bi mi amete se mi na mi ja na magya gu ho ni pam ya boro me na mi amete me bedroom magya me nan
sir na me fi ya so beto from 2 na mamia masi from boko be obi a chacha be ya yes ya bonten no asate record ama that's when you aba pa e di aba money na abeti enam se yes ya bonten asate record de okokom de obi anim eye won kwa no wahunu awrado hu yamabo kokom de hu anu wahunu awrado hu yamabo yeah eti anwumre ye me all night and ye mesa repeat bi mesre se nipa nyina mra ne mompa yensu mfra awrade nyankopon na yensre se onyankopon be ma ne nsa so na ade bi a ato api na brabo ne ntimi nye yi no nipa bia mra no mfa problem ne o ha na mehia me na awrade be fa me saso ayi papa ya mehia bate me dase be dase se frɛ baba meso me dase gore na de sɛn yensa konwa bra yensa konwa Montier